igihangange umupira w'amaguru Lionel Messi yaraye yanditse amateka ndetse by'umwihariko ayandikira ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Angola. Ni umukino wa gishuti wa ekipe ya Argentine ndetse na ekipe y'igihugu ya Angola, dore ko ari umukino bivugwa yuko watwaye akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo ikipe ya Argentine ize gukinira mu gihugu cya Angola. Ni umukino wabanjije kuvugwaho ibintu byinshi bavuga bati Lionel Messi ntago azaza, abandi nabo bati azaza. Byose byagiye bitangazwa mbere y'umukino, ariko inkuru yabanjije kuba kimomo n'uburyo uyu mugabo yabanjije gusura stade yagiriyeho ibihe byiza yitwa Camp Nou, maze umusekirite akabanza gusa nkaho amwibeshyeho, nyuma yaho Messi akavanamo agapfukamunwa, uwo musekirite akabura amahitamo akamureka akinjira. Akivaho ngaho rero Camp Nou yahise yerekeza mu gihugu cya Angola, maze ageze muri Angola yakirizwa yombi, maze abaturage bose bati Messi Messi Messi. Uyu mugabo ni umugabo ukunzwe, dore yuko hari amufata nka nimero ya mbere ku isi ndetse abandi bakamufata nka nimero ya kabiri ku isi. Angaha iyo bavuze nimero ya mbere ku isi, ubwo nimero ya kabiri aba ari Cristiano Ronaldo. Bavuga nimero ya kabiri ku isi, nimero ya mbere ikaba ari Cristiano Ronaldo, biterwa n'amahitamo cyangwa se n'ukunda, ariko n'abakinnyi babiri ku isi bakunzwe kandi bazi ko cyangwa se bazwi ko bakoze byinshi. Rero muri uyu mukino Lionel Messi yatsinze igitego ikipe ya Angola, ndetse mu mateka kinaba igitego cya mbere uyu mugabo atsindiye ku mugabane wa Afurika kuva yatangira kariyeri ye y'umupira. Byari ibyishimo kuko perezida wa Angola yazanye n'umuryango we wose, abana, umugore ndetse n'umuryango wose muri rusange, baje kwifotoreza ku gihangange Lionel Messi. Abanyangola ntago bafanaga ekipe yabo, by'umwihariko bifaniraga Lionel Messi, dore yuko bari bafite amadarapo y'igihugu cya Argentine, ndetse by'umwihariko izina muri stade bavugaga ni Messi. Messi bamusabye yuko atataha match irangiye, baramubwira bati tubabarire urare uzatahe bukiye bwaho. Lionel Messi arabyanga, maze aba bounce baramuherekeza paka ageze mu ndege. N'urwibutso rukomeye abaturage b'igihugu cya Angola basigaranye, ndetse n'urwibutso rukomeye by'umwihariko mu mupira wa Afurika, dore ko bivugwa yuko kugira ngo Argentine nk'uko nabikubwiye haruguru ize gukina muri Angola, ngo byasabye yuko Angola yishyura akayabo k'amafaranga kugira ngo Lionel Messi abashe kuza mu gihugu cya Angola. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, ni mu gace twita Taratibu Update, aho twigeza amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.